iteka ryose. Igihangange cyabayeho hagati y'itariki ya 25 Ukwakira 1959 n'iya 17 Werurwe 2021. Umunyapolitiki wabaye umukuru w'igihugu cya Tanzania akurikiye abandi bane. Ni ukuvuga ko yabaye wa gatanu mu bakuru b'iki gihugu. Aha ni ukuva mu 2015 kugeza mu 2021 ubwo yitabaga Imana. Muri iki kiganiro ntabwo turi buvuge ku rupfu rw'amayobera rw'uyu mugabo rwavuzweho byinshi n'abatagira ingano, ahubwo ndagira ngo turebere hamwe ibyaranze ubuzima bwe ndetse n'ubutegetsi bwe. Ese Dr. John Pombe Joseph Magufuli yabayeho ate? Yari muntu ki? Iyi ni Roni Magazine, njye nitwa Homeward, niyo gisubizo. John Pombe Joseph Magufuli yavutse kuwa 29 Ukwakira 1959, avukira ahitwa Chato muri Tanganyika, uhabarizwa muri Tanzania. Magufuli yatangiye amashuri yabanza ku ishuri ribanza rya Chato Primary School mu mwaka w'1967, ahava mu mwaka w'1974. Nyuma yo kurangiza amashuri yabanza yakomereje mu iseminari nto ya Katoke iri ahitwa Biharamuko kuva mu mwaka w'1975 kugeza mu mwaka w'1977, mbere yuko ahindura ishuri akajya muri Lake Secondary School mu mwaka w'1977, akaharangiza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye mu mwaka w'1978. Trancome yakomereje icyiciro cye cy'amashuri yisumbuye cya kabiri Advanced Level Studies mu ishuri ryisumbuye rya Mkwawa mu mwaka w'1979, aharangiriza amashuri yisumbuye mu mwaka w'1981. Uwo mwaka umwe nyine akomereza muri kaminuza ya Dar es Salaam mu ishami ryayo ry'uburezi riri muri campus ya Mkwawa, aho yakuye impamyabushobozi y'icyiciro cya mbere mu kwigisha siyansi, mu butabire, mu mibare no mu burezi. Magufuli yaje kubona impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri Bachelor's Degree mu burezi, aho yamenurije mu kwigisha imibare n'ubutabire muri kaminuza ya Dar es Salaam mu 1988. Yaje gukomeza kwiga cyane kugeza ubwo abonye Masters mu mwaka w'1994 mu isomo rya shimi ndetse na Doctora mu isomo ry'ubutabire ariyo shimi mu mwaka w'2009 muri kaminuza ya Dar es Salaam. Mu mwaka w'2019 yahawe impamyabushobozi ya Doctora na kaminuza ya Dodoma ngo bitewe n'uburyo yazamuye ubukungu bw'igihugu cya Tanzania. Magufuli yinjiye muri politiki nyuma y'igihe gito yari amaze ari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Sengerema, The Sengerema Secondary School mu mwaka w'1982 kuva mu mwaka w'1983, aho yigishaga imibare n'ubutabire. Nyuma yo guhabwa akazi na Nyanza Cooperative Union Limited nk'umuhanga wabo mu byerekeranye n'ubutabire bwo mu nganda Industrial Chemistry, yaje kuva ku kazi k'ubwarimu. Yakomeje gukorera iyo company kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1995 ubwo yatorwaga kuba umudepite uhagarariye akarere ke ka Chato. Amaze igihe gito mu nteko ishinga amategeko, yaje gutorerwa kuba minisitiri w'umurimo wungirije kugeza ubwo mu mwaka w'2000 yazamuwe mu ntera akaba minisitiri w'umurimo ku buryo bweruye. Nyuma yaho Perezida Jakaya Mrisho Kikwete yaje kumwimurira ku mwanya wa minisitiri w'ubutaka n'imiturire ku ya 4 Mutarama 2006. Yabaye minisitiri w'ubworozi n'uburobyi kuva mu mwaka w'2008 kugeza mu mwaka w'2010. Nyuma yongera kuba minisitiri w'umurimo kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015. Ku itariki ya 12 Nyakanga 2015, Magufuli yahiswemo n'ishyaka rya CCM nk'umukandida waryo ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2015. Nyuma yo gutsinda ku bwiganze bw'amajwi, ibihangange bibiri bari bahanganye birimo minisitiri w'ubutabera wanahoze ari umunyamabanga mukuru wungirije mu muryango w'abibumbye Ashahoze Migiro na ambasaderi wa Tanzania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nyakubahwa Amina Salum Ali. Nubwo Magufuli yahuye n'imbogamizi itoroshye dore ko yari ahanganye n'uwahoze mu ishyaka rye rya CCM
akaba n'uwari uhagarariye ishyaka rihanganye na CCM ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Edward Lowassa mu matora yabaye ku wa 25 Ukwakira 2015. Magufuli yatangajwe nk'uwegukanye intsinzi na komisiyo y'igihugu y'amatora ku wa 29 Ukwakira n'amajwi 58%, naho Samia Suluhu aba vice presidente. Irahira ryabaye ku ya 5 Ugushyingo 2015. Muri Kamena 2020 Magufuli yongeye guhitwamo n'ishyaka rya CCM mu matora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe mu Kwakira 2020. Uguhitwamo kwe ntabwo kwashidikanyijweho kuko wari warateganyije kuzabangamira aya mahitamo y'ishyaka ariwe Bernard Membe. Byarangiye avuye muri iri shyaka, byarangiye yongeye gutorerwa kuba umukuru w'igihugu ku bwiganze bw'amajwi buhambaye. Ibi bituma igihe cye cyo kwicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu cyiyongeraho imyaka 5 kugeza muri 2025. Nk'uko bitangazwa na Al Jazeera ngo aya matora yaranzwe no gufunga abakandida bakomeye n'abandi bose bageragezaga kwigaragambya, gukumira indorerezi zitandukanye n'amashyaka ya politiki, gutubura amajwi, ngo gufunga imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Indorerezi kandi zaje kuvumbura ko hari ingabo nyinshi cyane na polisi ku masite y'itora ku buryo buteye ubwoba. Ese ni biki byaranze ubuyobozi bwa John Pombe Joseph Magufuli? Magufuli akigera ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Tanzania yahise atangira gufata imyanzuro ikakaye mu kugabanya amafaranga guverinoma itakaza. Aha harimo kugabanya ingendo zitari ngombwa zakorwaga na bamwe mu bagize guverinoma hanze y'igihugu, gukoresha ibinyabiziga bihendutse no gukoresha ibyumba byo mu mabiro mu gutegura no gukora inama zitandukanye aho kujya mu mahoteli ahenze, kugabanya umubare wa delegation yagombaga guhagararira Tanzania muri tour ya Commonwealth kuva ku bantu 50 kugeza ku bantu 4, kugabanya amafaranga yatakazwaga mu munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida hagamijwe kuyongera ko yagombaga kugurwa imiti no guca intege ku buryo bugaragara ibirori n'iminsi mikuru bya hato na hato byakorwaga n'ibigo bya leta kandi nabyo bikabarwa mu ngengo y'imari ya leta. Magufuli ubwe yagabanyije umushahara we kuva ku madolari y'abanyamerika 15,000 kugeza ku 4,000 by'amadolari y'abanyamerika ku kwezi. Magufuli yahagaritse ibirori by'umunsi mukuru w'ubwigenge mu mwaka wa 2015, ahubwo uwo munsi awuharira umuganda wo gukora isuku hagamijwe kugabanya no kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya kolera. Ubwe yitabiriye ibyo bikorwa by'isuku avuga ati, biteye isoni n'ikimwaro kubona dutakaza akayabo k'amafaranga ngo turishimira imyaka 54 y'ubwigenge mu gihe abaturage bacu bamarwa n'icyorezo cya kolera. Amafaranga yagombaga gutakazwa muri ibyo birori yashyizwe mu mishinga yo kubaka ibitaro no kongera isuku n'isukura mu gihugu cya Tanzania. Ku ya 10 Ugushyingo, amaze ukwezi kumwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Magufuli yashyize ahagaragara guverinoma ye. Byari bitangaje, yari yagabanyije abagize guverinoma kuva ku baminisitiri 30 kugeza ku baminisitiri 19 ngo mu rwego rwo kugabanya ibiciro ku gihugu. Ku ya 12 Mata 2016 Magufuli yasohotse bwa mbere muri Tanzania aho yabereye perezida. Aha yasohotse agiye gusura perezida mugenzi we w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame aho baganiriye ku mushinga wo kurusumo. Magufuli yanitabiriye ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Muri Kamena 2016 Tanzania yahagaritse kunywa itabi ryo mu bwoko bwa shisha mu mpamvu y'ingaruka ngo rifite ku buzima bw'urubyiruko rwa Tanzania nk'uko byatangajwe na Perezida Magufuli. Muri Werurwe 2017 Tanzania yahagaritse kohereza hanze amabuye adatunganyijwe mu rwego rwo guteza imbere itunganywa ry'amabuye y'agaciro mu gihugu cya Tanzania. Muri Mutarama 2018 Magufuli yahagaritse by'agateganyo amato yazanaga ibicuruzwa mvamahanga nyuma y'inkubiri y'amato yari yafatiriwe kubera gucuruza ibicuruzwa bitemewe. Ibi byatumye ibendera rya Tanzania na Zanzibar muri icyo gihe yamamara nk'amabendera yabamise kigoroye. Muri 2020 Tanzania yashyizeho amategeko ahambaye agenga amasezerano n'amakampani acukura amabuye y'agaciro mu rwego rwo kurandura bitugukwaha
n'amagendu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyambu cy'uburobyi giciriritse cya Bagamoyo cyashowemo miliyari 10 z'amadolari y'Amerika, biteganywa ko gishobora kuzaba kimwe mu byambu bikomeye by'uburobyi muri Afurika. Magufuli kandi yateje imbere ibikorwa remezo ku buryo bugaragara cyane ibifite aho bihuriye no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ibi birimo kongera ubushobozi bw'ingendo zikorerwa mu kirere hagurwa ibikoresho nk'indege, kwagura ikibuga cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere, perezida wa mbere w'igihugu cya Tanzania, ndetse n'urugomero rwitiriwe Julius Nyerere, kwagura icyambu cya Dar es Salaam no kubaka ikiraro gishya cya Serenda n'ibindi byinshi tutabara ngo tubirangize. Magufuli yaje guhimbwa akabyiniro bulldozer bitewe n'imishinga myinshi n'imihanda yakoze ndetse n'uburyo yafatiye ingamba abaryi ba bitugukwaha mu gihugu cye cya Tanzania. Bitewe n'uburyo yagiye amurikira imitekerereze ya benshi, #WhatWillMagufuli aha ari Magufuli yakora iki, byakoreshejwe cyane n'abakoresha urubuga rwa Twitter bashaka kugaragaza uburyo ari icyitegererezo cya benshi mu gufata imyanzuro ikakaye ariko ikwiye. Ni byinshi byashinjijwe guverinoma ya Magufuli ku byerekeranye n'icyiswe kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abahamwe n'icyaha cyo kubana bahuje ibitsina muri Tanzania bashoboraga guhanishwa igifungo kugera ku myaka 30 muri gereza. Mu Kwakira 2016, guverinoma yahagaritse ibikorwa byo kwigisha abaturage kubapima virusi itera sida, kubaha udukingirizo no guha ibikorwa by'ubuvuzi abana bahuje ibitsina byaterwaga inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihugu hose, ubuvuzi na serivisi z'ubuzima zigenga zirekeranye na virusi itera sida ndetse n'iz'abana bahuje ibitsina byaje nabyo kugenda bikendera kubera gufungwa. Nyuma mu 2018, Magufuli yatangije iterabwoba mu gihugu hose avuga ko uzagerageza kwigaragambya ngo araharanira uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina yagombaga gufungwa. Ibi byatumye kubona n'abunganizi mu by'amategeko lawyers cyangwa se abo twita abavoka ku birego byerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa abana bahuje ibitsina bibingora abahizi. Paul Makonda, komiseri wa Magufuli muri Dar es Salaam muri 2016, yarateruye aravuga ati, niba hari umutinganyi ufite urubuga rwa Facebook cyangwa se Instagram, abantu bose bamukurikira ni ukuvuga aba followers cyangwa se bafitanye ubucuti nawe kuri urwo rubuga, nta kabuza nabo biba bigaragaza neza ko bahamwe n'icyaha cy'ubutinganyi. Nyuma y'imyaka 2 yatangaje ko hari akanama kagizwe n'abantu 17 barimo polisi, abanyamategeko ndetse n'abaganga kahawe inshingano yo gukurikirana abatinganyi. Nyuma y'umunsi umwe, ako kanama kari kamaze kwakira ubutumwa busaga 5763 buturutse mu baturage hirya no hino, buriho amazina asaga 100. Hamisi Kigwangwala, minisitiri wungirije w'ubuzima, yavuze ko ashyigikiye ibizamini byagombaga gukorerwa mu bantu bose mu rwego rwo kugaragaza niba koko ari abatinganyi. Iri suzumwa ubwaryo ryafashwe n'abahanga batandukanye nko kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ku byerekeranye n'ubuzima ho, Magufuli yari agatangaza. Muri Nzeri 2018, Magufuli yagize ati, abantu bajya muri gahunda zo kuboneza urubyaro baba ari abanebwe, ngo baba bafite ubwoba ko batazashobora kugaburira abana babo, ntabwo bashaka gukora cyane ngo babesheho imiryango migari. Ibi bikaba ariyo mpamvu bajya muri gahunda zo kuboneza urubyaro bikarangira babyaye umwana umwe cyangwa 2 gusa. Yakanguriye abantu kudatega amatwi babashishikariza kuboneza urubyaro, cyane cyane usanga bikorwa n'abanyamahanga. Avuga ko hari ibindi baba bagamije bishobora kuba bitari byiza, nyamara bo bibafitiye inyungu. Ibi ntibyavuzweho rumwe na myinshi mu miryango mpuzamahanga. Nyamara mu mwaka wa 2019, Magufuli yakanguriye ababyeyi ba Tanzania kubohora inda zabo bakabyara bakuzuza isi nk'uko Imana yabitegetse. Mu bihe by'icyorezo cya coronavirus, Magufuli yakomeje gushobera abantu koko.
Magufuli yashyigikiye cyane ibyiswe ibihuha byerekeye COVID-19 n'ibyiswe ibihuha byerekeye inkingo za COVID-19 mu bihe by'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cya Tanzania. Magufuli yarwanyije cyane igitekerezo cyo gufunga insengero, avuga ko ahubwo ngo ari umukiro wa nyawuri. Ati korona ni nk'umudayimoni mubi udashobora kurokoka umubiri wa Yezu Kristo. Ibi byatangijwe na The Economist muri Werurwe 2020. Muri Gicurasi 2020, Magufuli na komiseri wo muri Dar es Salaam Paul Makonda batangaje ko indwara ya COVID-19 yatsinzwe n'amasengesho y'igihugu, ndetse anahamagaza umuhuro wo kwishimira iyi ntsinzi agira ati indwara ya korona yatsinzwe, Imana ihabwa icyubahiro. Abwira ihuriro ry'amatorero n'amadini ryo mu murwa mukuru wa Dodoma. Ibi byatumye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikemanga ingamba z'iki gihugu mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Magufuli yasabye inzego ze z'umutekano kugenzura rwihishwa ibikoresho byo gupima coronavirus hagamijwe kureba ubuziranenge bwabyo. Bohereza ibizamini by'amapapayi, amaraso y'ihene, ay'intama, yewe ngo n'amavuta y'imodoka. Ibyo byose yavuze ko byasanzwemo indwara ya COVID-19. Ibi byatumye itangazo rye rya nyuma riheruka rigaragaza ibipimo bya coronavirus ryashyizwe ahagaragara muri Tanzania, ari ryo muri Mata 2020. Magufuli yirukanye uhagarariye isuzumiro rikuru ry'igihugu ku mirimo ye, ndetse no gutangaza amakuru yerekeranye na coronavirus bihinduka icyaha. Yanakemanze akamaro k'udupfukamunwa no gupima coronavirus. Magufuli yatangaje mu byiswe ibihuha bidafite ishingiro ko inkingo za coronavirus ari mbi cyane, ngo niba abazungu bashoboye koko gukora inkingo nzima, urukingo rwa sida rwagombye kuba rwarabonetse. Ahubwo ashyigikira ikoreshwa ry'imiti gakondo ngo itarigeze yemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS. Ese Dr. John Pombe Joseph Magufuli yapfuye ate? Dr. Magufuli ntabwo yigeze agaragara ku karubanda kuva ku ya 27 Gashyantare 2021, ndetse ibihuha byacicikanaga ku mbuga hirya no hino ko arembye, ndetse ashobora no kuba yaramugajwe bikomeye n'uburwayi. Itangazamakuru cyo muri Kenya cyatangaje ko ya 10 Werurwe 2021 ko umuyobozi wa Afurika ari kuvurirwa COVID-19 mu bitaro bya Nairobi, bituma abenshi bakeka ko uwo muyobozi nta wundi utari Magufuli umaze igihe atagaragara. Tundu Lissu wo mu gice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ariko adafite ishingiro n'ibimenyetso ko yumvise ko Magufuli ari we wanduye COVID-19 akaba ari mu bitaro. Mu ijoro ryo kuwa 17 Werurwe 2021, Visi Perezida Samia Suluhu yatangaje ko Magufuli yitabye Imana saa 12 z'umugoroba ku isaha yo muri Tanzania, muri Emilio Mzena Memorial Hospital muri Dar es Salaam aho yavurirwaga. Ntabwo yigeze asobanura ibyimbitse byerekeranye n'uburwayi bwa Magufuli, ariko yatangaje ko azize uburwayi bw'umutima bwari bumaze kumuzahaza nyuma y'igihe gisaga imyaka 10, ndetse ahita anatangaza icyunamo cy'iminsi 14 mu gihugu cyose, aho amabendera yagombaga kururutswa akagezwa muri 1/2. Ngibyo byaranze ubuzima n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Imana imuhe iruhuko ridashira. Kwibutsa ko iyi ari Roni Magazine yiyemeje kubana nawe ubu n'iteka ryose. Nawe ushobora kubana nawe ubu n'iteka ryose nk'uko twiyemeje kubana nawe ubu n'iteka ryose, ukanda kuri subscribe, ndetse ibiganiro byacu kabisangiza abandi. Ibitekerezo byanyu byiza muri commentaire nabyo turibashimira kandi biradufasha cyane. Nge nitwa Romware niyo gisubizo, ndabakunda cyane, no mu biganiro by'ubutaha. Ciao.